Gula saya lucu dan kadang orang punya tunya, nah tak bisa ngakan, mau tak ngakan ke kasar jadi. Orang setandi itunya, tak usah keluar di dapur. Apa long ban kadang sapi nawa dapur, ajuruk kong nih. Itu to foter makan, kita alot betek boleh. Parokok kolen jagung mas hebat, tet. Kroto toros. Ni noreng lang ngabi du lencer, ketika kita ngabi sa lencer. Apa? Mate malolo. Ay ko cak rokok barok katang di ekwa. Toros pole toros, tet. Kejak nyaman, sesoki nih, entar ke makanan nih kayak sotiak. Di mana ya ada rumah makan yang bagus tapi makannya enak? Cuh, dah emak. Jangan ring tisang. Mangken ring soki ngakan entar jangan ke restoran mewah. Napa mewah? Mepet sawah. Kan beda mangken restoran mewah mepet sawah, betul? Bari ya? Ibu Dian nih kan? Oke. Negara yang gizok, ada rumah makan semepet sawah, view-nya se-view sawah. Hari kok bah pelengan, hari kemas sesoki, berarti kan ring disa sesoki. Cek lepan hari alan duan ngakan isabah. Bini mepet sawah ruah. Keruah daer bini mepet sawah. Di mana? Tengah sawah. Kula ngagi ngerem suruh ngerem benembok lambak. Kasaba embok ni kan anu jembung surat jero saba seran ni almarhumah malan mo kay 100an gula nak ceret te sini kan nak ceret launan jong labu de ke kwa bembo tanra sala do pa kasaba ko kan orang bude sinorap bude sinapa ko keruan embok ki jauh ko la tole du kiriman la dateng ni gula tojo cak gula ki ST lamba ki abar lebar kan kita penceramah. Kan kita ajar amma beb dia berlebar beb. Jadi tanya nengteng sep mari sini ke botoron benembu. Padahal menunya tempe, tahu, sambel, cengi yang ring mujur. Jadi kenika kun kendui kadang mbak tamban. Apuh ning panyentong ah. Nyelet asli. Dan kulit lembek ya lapar ngaran. Ongku ya besaki gula embo guru si asal ngano ngak nikah guru si anu ngak nikah guru kela guru tak pati teku ben bu karena sekan ya tas kan ibu sa guru salah kuper nih usah teku ima lalu jadi ada esen ternyata nasi guru tadok sakan pereng ya guru seakan-akan tahu sakorai bersih kok kejauh senyaman. Mangkan gula ban sampeyan kadang-kadang berharap usai kocak bunga nih salangsang kawaa sawang sinawang bener udah dengan targa sabah kan ton taralanduan lagi bini tonton takut labu udah orang numpak mobil salepan bersa tonton apa mobil nama pan selake berde setiin selake berde superpan nyetir sebini berde setiin tak nyapa mari atokar setandi mobil entar ke sahabat tonton kejak mesra pas kemari si bunga yuk sawang sinawa ini kemarin bapak ini kedetik pengajian kemarin ini ke benih pasaren nih ke kamar main dom telok nih mak bunga joradan dia tandi utang kan di rojal telok nih mak segala ada ramai kampe kau pengen harus tak milih matuan tak milih satu le kampe baik kocak harus matuan ramai kampe kombe kau pengen bah ngocak sambil manor ramai ini kerus sesoki ru mikir selaku ru toko di sebab ada remar sesoki ada yang ada sesoki wah mikir saya aro kamar di seroda sededung ya asin apa deh aro mikir asin apa deh masih ya ada apaan saya paten tedong mah
Apaan saya paten? Nah, ada tedong nak majaan bismillah selekor ja. Mun sesoki ki maca bismillah selekor tak kok bede maleng masuk mun sedandi apaan saya kejo. Mun tak ngoreng saya lia. Gue laku sana pada ni akhirat tak pada tanya akibat malaikat apa saya tanya lagi ba ano biar malaikat kakek no engke malaikat langsung masuk ba langsung dua apa saya tanya lagi no tadi saya ngojak hisab yasiro ya hisab segampang kok lah apa jangan puasa lah julodur gue lagu apa saya tanya lagi apaan sih hisab apa? Hah? Rokok goleng cekung. Jadi kemana Rabu? Sanlat alasan kor la sarong kor la kelampi. Sebenting lesaan apaan sih hisab apa? Ada nyonodur seret kok. Sesoki. Adon teh gulu kiapi. Berempat setengah hari. Setengah hari, ini kalau masuk surga, sesoki, ki nang setengah hari. Berapa setengah hari? 500 tahun.